kasina u Beogradu 1856. 1918. 1920. A od 1922. hotel kasina dobije izgled kakav danas znamo. Smešten u strogom centru grada, preko puta čuvene Terazijske česme. Mesto koje će vas osvojiti i kome ćete se stalno vraćati. U sklopu ovog hotela sa 3 zvezdice nalazi se restoran sa specijalitetima srpske i internacionalne kuhinje, letnja bašta, pekara, pizzerija, restoran pivnica, internet kafe i 2 banket sale. Kapacitet od 5 apartmana i 80 savremeno opremljenih soba sa zadivljujućim pogledom na grad dovoljan je da ugosti i one sa najistančanijim ukusom. Posetite pravi dragulj u srcu Beograda, Terazije 25, Hotel Kasina. Majovita, već dugi niz godina jedan od najboljih domaćih brendova, sada dostupan u novoj, modernoj ambalaži. Majovita, stari kvalitet, novo pakovanje, sada i sa novim ukusima. Majovita. Kakav kečap najviše volite? Mi volimo s puno paradajza. Baš takav ste tražili. Novi Vital Tomato Ketchup. Vrlo paradajzičan. Brankodex za vas. Ako kupite muško odelo i košulju, dobijete još jednu košulju za samo 1 dinar i još mnogo iznenađenja. Već na početku sezone, nova kolekcija Jesen zima 2012. U pola cene. Nosiš sad, platiš za 6 meseci. Čekovima ili preko sindikata. To može samo Brankodex. Pekarska industrija Pančevo. Sve vrste najkvalitetnijeg svežeg hleba i peciva. Smrznuto slatko i slano testo. Pekara sa tradicijom. Pekarska industrija Pančevo. Garaža u vašoj blizini. Desanke Maksimović 8, ulaz iz Krunske. Mesečni najam za fizička i pravna lica. Kamere pokrivaju svaki ugao. 377-8006. U neposrednoj blizini Beograda na reci Dunav nalazi se Luka Dunav Pančevo na površini od 240 hektara. U Luci Dunav Pančevo organizovan je rad carine, skladištenja kao i brodski, železnički i drumski saobraćaj. Luka Dunav Pančevo uživa veliki ugled kao značajan robno-transportni centar u regionu. Mediteran u Beogradu. Kafe, teatar. Pekarska industrija Pančevo. Sve vrste najkvalitetnijeg svežeg hleba i peciva. Smrznuto slatko i slano testo. Pekara sa tradicijom. Pekarska industrija Pančevo. U neposrednoj blizini Beograda na reci Dunav nalazi se Luka Dunav Pančevo na površini od 240 hektara. U Luci Dunav Pančevo organizovan je rad carine, skladištenja kao i brodski, železnički i drumski saobraćaj. Luka Dunav Pančevo uživa veliki ugled kao značajan robno-transportni centar u regionu. Aksa, čista ljubav. Garaža u vašoj blizini.
Desanke Maksimović 8, ulaz iz Krunske. Mesečni najam za fizička i pravna lica. Kamere pokrivaju svaki ugao. 377 8006. Mediteran u Beogradu. Kafe, teatar. Brankodex za vas. Ako kupite muško odelo i košulju, dobijete još jednu košulju za samo 1 dinar i još mnogo iznenađenja. Već na početku sezone nova kolekcija Jesen zima 2012 u pola cene. Nosiš sad, platiš za 6 meseci čekovima ili preko sindikata. To može samo Brankodex. Zaljubite se na prvi pogled. Izaberite svoj telefon iz naše nove ponude za samo 1 dinar uz jedan od naših paketa. Samsung Star 3, Motorola Define Mini, HTC One X, HTC One S, Sony Ericsson Ray, Samsung Galaxy Nexus ili Samsung Galaxy Ace Plus. Za svakoga imamo nešto posebno. MTS. Imate prijatelje. Kene edukacioni centar je savršeno mesto za sve koji žele da unaprede svoje frizersko umeće. Otkrite sve tajne vrhunskog stilizovanja i negovanja kose. Upoznajte se sa najnovijim tehnikama. Ispratite najaktuelnije trendove. Sve to uz rad sa Kene preparatima vrhunskog kvaliteta i rame uz rame sa vrhunski obučenim Kene profesionalcima. Budite kreativni, budite savremeni, budite deo Kene stila.